makta wangi sane penyangre ring margi pertigaan Priukti semeton transportasi mangda siaga pickup siki muat piranti sane ke bakta ring margi pertigaan Priukti suksemo. Majang ring semeton sane pole Amongan Beleganyur malipisan semeton sane pole Amongan Beleganyur Wanasari Baleran Banjar Abian Lalang Medang Sia Titiang Nunas Info ini kesiagaan semeton. Semeton transportasi tunggu je bos jagi ngiringan Ratu Haji Chandra. Oh nggih, makta sepeda motor itu Ratu Haji Chandra. Inggian piranti istri-istri nikah mantan adasa ring pickup. Ring pertigaan Priukti.
Cek. Eh, Majang ring semeton istri Wanasari Blodan sampun siaga indik piranti pependetan. Nggih, asap sampenan demun di depan nggih, siaga ke mantan demun. Siaga ke mantan demun, indik dupo utawi asap sampenan demun di depan. Malibos tunggu informasi selanjutnya nika. Susemo. Yes. Om Swastiastu. Tiada ratu saking mangdo sampun tiang tandro mengayat dara
tiat yang adoh rang apa janang suci landa kasino kami sampun puput pratingkahe saji asap menyang majo gaung jananono perdewane mangdo gale mijela lureng sampun medap dabat Tiang matur pangeling-eling panjang ratu widodane sareng sami mangda sareng sami mekelingin ngawit raina mangkin sampun membuka puniki stan madolan di sisi klot pura menawi wenten metumasan durusan marenggi
ado ngiring bedarone saking luhur ngaganodi ambarone pengangene abro murub Parakan Ami Nawagang didiang, majang ring radu dadane kramo adat abian lalang, sanepole amongan, nepak kukul, taler ngoncang, mangde sayage ring posisi soang-soang dumun. Riantukan di debutaran ini saking soang-soang Banjar sampun sayage nyujur kayangan puseh, suksemo.
Dawagang didiang matur ring semeton krama adat istri sanewenten ring kayangan menawi sanenenten poleh amongan utawi bebuatan ring jerowan Jawa Tengah utawi Jawa Sisi mangda ledang nyarengin memargiang pependetan purdike nyangre sapengrau ide betaran ini soang-soang kawedan suksema. Mawali atur uning ayang didiang majang ring kramo istri sanewendan ring jeruan utawi Jawa Tengah nandenendan poleh amongan sembang dada ledang rauh ke Jawa Sisi beriki mangda nyarengin pependetan suksema.
semeton sana boleh tugas nepak petungan iki ring boleh saren bukul lurus sampunang dan berhenti ya terus dikenepak bukul duwe. Adu didiang majang ringlane jero mangku randukan ide betaran ini sampun rawuh ring tiga sakti lurus kaweten demen memargiang penyangro riki ring jabo kayangan kaler istri-istri sane boleh amongan ngayah pependetan lurus saya gedemun tidak lunas sering juru gemblung sumangdalen nabuh tabuh pependetan suksemo. Terus istri-istri sandengan orang ayah pependetan kawitin ayah-ayah doene di tiang lunas.
Cek, cek. Titian Unas, gong suling maju terus nih, pelantur ring sisi kelor niki ngeranjing. Nggih, kepenetan mundur niki, mundur, alon-alon mundur. Sinambi mesolah mundur. Gong suling maju, terus maju niki ke sisi kelor ngeranjing. Oke, langsung. Oke. Oke. Pasapan menang Riki serang canang rebong. Riki menang. Dane jero mangku maju, giring. Terus maju niki. Pendek terus mundur nggih, mundur alon-alon mundur. Dane jero mangku lurus ngeranjing ring ungkur menang. Ring ungkur mangku dane jero mangku pusah. Titian Unas tedung. Mando gingsiran nemun jebos. Nggih, bataron ini manten ngeranjing. Tedung niki lurus ring sisi kangin nemun tedung sami. Tedung sami ring sisi kangin menang. Alon-alon becian mato bataron ini pantan runtuh niki. Oke, bangkin maju. Cik. Segawau. Oke. Canang ratasan demunan, asap canang ratasan. Oke. Lurus ngeranjing. Titian Unas ring dane jero mangku taler Ratu Waji. Penglisir kiriyo Titian Unas mando dudonan iki ngeranjing minokadi betarun ini ngelantur dan semungan rike ring balai panjang. Tuaji Yude Titian Unas, Tuaji Dudung mando ngeranjing kejeroan. Unggahan gaji sikit wandu jebos tiko semedon ring balai panjang unggahan betarun ini. Titian Unas pemedak sinereng sami sampunan nen ngeranjing nggih. Jantos jebos iki sampunan ngeranjing. Ri sampun raris pada ini sampun jenek melinggih di ring balai panjang. Wau raris pemedak patutne ngenan aturan durus genang nggih. Menang demon dikiring jabo sisi. Balik pisan pemedak sampun ngeranjing nen. Aturan taruh dini demon ngeranjing menang demon pecalang Titian Unas. Cek. Titian Unas pecalang niki kondisikan demon jebos pemedak niki. Pemuda sampunan sarang ngeranjing kejeroan ke. Bang Yang ide putaran ini mantan numun ngeranjing. Manulen dan kosak ring jeroan.
Titian Unas sane dudonan iku ring Jawa Tengah utawi ring Balai Banjar panjang. Yening kirang genah durus niku Bandan Suci tedonan dumun nggih. Yening kirang genah durus tedonan mun niku Bandan Suci. Titian Unas mangdo semedon niku ring Jawa Tengah saya ke ngawantu minokadi semedon griya tedonan niku utawi ngeligihan Batarun ini. Cek. Menang demen menang rara kena tes demen mando melinggih mando jedak demen melinggih niki Batarun ini. Oh meli bos dados aturan-aturan ruene. Titian Unas Majang Ratu Widadane Pemedap Semandane nenten sareng kejeroan dumun mangdo melingi dumun di Batarun ini suang-suang Cek. mau Cek. raris muadang aturan ngeranjing kejeroan. Nggih, semedon sinareng sami penyangga pendaftaran ini sinareng sami ring sejebak Desa Wanasari Rahajang Raup titiang uningan saking bawah take dumugi pasucan daftar sinareng sami sesunan ring kayangan sejebak Desa Pegraman Wanasari Mengucap pemargi santukan niki nembe pemargi karya duwene tangyang alon-alon kemanten memargi mangda becik labda karya pemargi duwene. Titian Unas sane sampun munut Batarun ini yang sampun jenak melinggih di ke durus medal nggih medal madodangan antu Ratu Haji kalau dari Jarum Mangkung linggihan Batarun ini sane tiosa. Mali bos napi dawak ngajang ring semedon warga sareng sami ampura be banget mali bos ri sampun sami ngranjing Batarun ini duwene ring Jawa Tengah ring Kayangan Pusa Nuna sampura be banget titiang ketutup dungun inian trali peniki mali bos mangda becik inggian genah linggih Batarun duwene sinarang sami hari sampun sami becik melinggih inggian wangi perkara talasane tiosan wau jagi kebuka titiang trali punika mangda becik pemargi mangdo alon titiang nuna sampura pimbanget majang ring warga sampun andumen ngranjing titiang nunas ampura pimbanget ping pisan sampun andumen ngranjing mali pisan ampura pimbanget majang ring warga sinarang sami kecuali panitia seksi sane boleh omongan mali pisan setiosan prajuru panitia seksi sane boleh omongan dados ngranjing ampura pimbanget dumun riantukan genah ring Jawa Tengah ring jeroan kosakan mali bos wenten galah malih kuningan titiang kecuali prajuru panitia seksi sane boleh omongan
Ampura pimangat pisan priyantukan pemargi duwene karya agung puniki nembe kemargian dumugi mamargi antar labda karya. Kangyang inggian pemargi alon-alon mangda becik pemargi karya duwene. Sane sampun wusan munut, semeton isi sane wusan sampun mumut, durus dumun dados medal dumun kejaba sisi, ragenah melinggih dumun. Ring sisi kauh, pemedalan sisi kauh durus medal, semeton sane wusan munut, durus ingyan genah rika durus genah dumun sane becik sane tis nggih. Ainggi, awak di diang, pajang ring radu, ida dan sinarang sami. Riantukan ide betaron ini sampun ngeranjing ke jeroan, menawi ide piranti dedung, sane keanggen ngiringang iwau, sampun dados waliang. Ring pemerajan, kawitan, muang sane tiosan, sampunan kegenahan ring kayangan, wandelenten kosok dari ring kayangan. Cuk semua. Inggian Tedung walian Tedung punika titian nunas koordinasi ring seksi transportasi duwene ring suang-suang Banjar jaging walian Tedung punika matur semua. Kangyang majang ring semeton Sri Kangyang nyandos tumun jebos rian tukang kantun suwe durus mun melinggih ring jabo sisi malibos Indian galah mungaha wangi wenten malibos jagi uniang titiang rian tukang kantun suwe durus tumun melinggih malibos wenten galah ngungahan wangi aturan duwene ngeranjing ke jeroan. Suksemo. Majang ring semoton isi sane nenten poleh hamongan titian nunas medal dumun ring jabo sisi sane nenten poleh hamongan sane nenten ring jeroan sane sampun urusan ngunggahan ngadegan betaron ini titian nunas mangde ke jabo sisi dumun riantokan genah ring jeroan niki kosakan. Cek atur begini nih yang majang ring lanang-lanang sane makta tedung putih kuning pemerajaan duwene dados sampun muali ke suang-suang merajan utawi panti durus inggian kendaraan koordinasi majang ring seksi transportasi suang-suang Banjar durus walian riantukan genah tedung tenwenten ring kayangan buksa riantukan kosakan durus tedung duwene ring suang-suang pemerajan panti dadia durus muali ke suang-suang malih inggian kendaraan
Koordinasi ring seksi transportasi Suang-Suang Banjar. Suksemo. Di tiang talar ngembuhin pengeling-eling malih ring ratu widadari sareng sami menawi teu sambil nyantos kalah pengobaktian utawi maturan puniki mekayunan metumasan durus rauh ring sisi klot kayangan puseh. Agih rentokan idop taran ini sampun sami melinggih. Ingyan semeton sane boleh hamongan ring nepak kukul sareng ngoncang sampun puput. Landur Didian Nunas majang ring semeton isri. Sane wendon ring jeruan Jabo Tengah. Sane nenten boleh hamongan. Durus ngingsir rumun jebos. Santukan semeton sane jagi makte wangi aturan jagi ngeranjing ngenahan aturan duwene. Ri sampun ngenahan aturan durus muali ke Jabo Sisi. Kang yang genaha kemanten aturan duwene ri sampun genahan dikiri yang ajang linggih durus muali ke Jabo Sisi. Durus. Medal ring sisi kauh nggih. Sisi kauh. Pemedalan sisi kauh medal. Niki ring ajang jagi ngeranjing. Semeton sene medal durus ring sisi kauh. Sane dados kejeruan sane muat wangi manten dumun. Lunas agungnya pengampura titiang saking pawartake riantungan genah kosekan sane muat wangi upakara manten dumun. Raris semeton sane muat wangi upakara aturan durus kegenahan ari sampun raris durus medal ke Jabo Sisi pemedalan ring sisi kauh. Semeton sane mata aturan wangi durus ngeranjing dumun raris kegenahan kemanten nanging risampun wusan ngenahan aturan santungan genah kosekan durus medal malih ke sisi kauh riantungan genah kosekan niki. Semeton seksi konsumsi Titian Nunas Ingyan Toyo ajang penglingsir talar ring dane jeremangku sinar sami. Toyo putih utawi aqua Titian Nunas majang ring semeton konsumsi durus ngeranjing ke Jabo Tengah makte Toyo aqua. Engyan semeton sane ngaturan ayah ngaturan gong beleganjur iwau riantukan hidup taran ini sampun melinggih ring kayangan mangkin ingyan ayahan semeton saneng menabuh beleganjur sampun dados bebas suksemo. Durusan santukan niki semeton penglingsir tala dana jeremangku duwene jaga katuran Toyo dumun riantukan pemargi doh wau Titian Nunas mangda melinggih dumun disampun katuran Toyo wau jagi kelanturan pilen selanturnya nih.
Anggih majang ring semeton isi senarang sami sekadi sanekodar kosobihan saking pawatake panitia sanekodar ring grup taler sobihan ring ritat kala tangkil ring kayangan napi dawak titiang nuna sampura majang ring istri-istri inggian rambut titiang nunas mangde mepusungan taler sane dereng angge pekir titiang nunas mangde kanggen talar sane tiosan nganutin ring sane sampun kecumpuin yen ring yasa kerti inggian pengangge wasra duweni suksema. Cek atur tiang sane boleh hamongani wau sane nekai tiang ngambil ayaban petarun ini ngian punika suci pengambean prasito biak kaon taler prani madorauhan bakto makin meriki ring ajang petarun ini. Majang ring semeton warga Sinarang Sami sani sampun ngiringan hidup taran ini duwene riantukan pilen dereng kemargian durus dumun inggian toyo wedang durusan dumun sanakan dumun riantukan kantun niki jagi nabdaban pilen pemargi dan jeremangku mangdo katuran toyo dumun durus dumun melinggih regenah nganutin genah linggih kangyan tuyan ring jabo sisi suksemo. Om Dewa Siwa Oke, majang ring semeton Sinarang Sami. Titi awinten atur kedik niki. Majang ring semeton Sinarang Sami sinami nyantos pilihan pemargi penyangra hidup taron ini duwene titi awinten atur. Inggian pemargi karya Rahina Benjang. Inggian pemargi karya Rahina Benjang, inggian punika kaping pertama Jagi Nur Tita Pemuput ding Galah Semeng. Nika sampun memargi sawatara jam 5 Semeng. Nika sampun kedadapan utawi semeton dan jeremangku duwene sane sampun polih amongan ring kayangan jagat. Sampun kinten kelanturan inggian pemargi ring Galah jam setengah Kudus Semeng. Inggian punika pemargi karya Jagi Nadonan ida betaran ini. Inggian pemargi Nadonan ida betara ring kayangan pusah Jagi kegingsiran melinggih ring pegingsiran ida ring jerwan. Riantukan wenten Jagi pemargi pemelapasan mupuk pedagian ring puncak karya. Nika semeton sane poleh amongan majang ring semeton Wana Sari Balerang. Galah Semeng punika. Sampun kinten kelanturan titian inggian karya pemargi Galah jam sia Semeng. Inggian punika Jagi mendak ngiring ide betara kayangan 3.
Majang ring ida betara kayangan pura desa, Ratu Gede, Ratu Mas, semeton sane poleh amongan, semeton warna sari bedlodan. Sampun ngendan ingiam pemargi mendak ida betara sinarengan sekadi wau, ida betara ring kayangan dalam priuti, kayangan dalam abian lalang nganutin semeton Banjar ke. Pasti ke dalam priuti Banjar priuti. Banyak dalam abian lalang semeton ring abian lalang. Nika memargi sinarengan. Nanda kuningin majang ring semeton sinareng sami. Sampun keden ri sampun ida melinggih ring kayangan pusah. Ida susunan ring kayangan 3 sampun sinareng sami melinggih ring kayangan pusah. Titian unas benjang sampunan dumun mepamit. Ariantukan wenten jagi nyangre wenten oleman utawi undangan sak. Nika sane jagi ngerahuin sane pastika sampun Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD Bali, talar jajaran sinareng sami. Demugi Presida Bapak Gubernur talar jagi ngerahuin ring galah 1:30 siang. Nika manda kuning semeton sareng sami riantukan pemargi benjang titian unas semeton Banjar warga Wanasari limang Banjar mangde tedun sareng sami saking semeng nyantos galah sore. Nika pemargi kelanturan titian ingyan risampun nyangre oleman utawi undangan punika sawetara galah jam 2:30 sampun pilen mendak betara dita utawi mendak siwi ring kayangan pura desa ring Jabo Sisi. Nika pilen pemargi upakara pedudusan alit kapuput ring ida Ratu Peranda Sang Yaja Mana. Nika pemargi pemenangan ida betara nini betara Tita Ampura. Nika jagi ida betara ring kayangan pusah ida tedun ida memargi mepet kering oleh warga sarang sami memargi mepet ke kayangan pura desa. Nika pemargi karya duene lantur disampun ida melinggih ring kayangan desa ring Jabo Sisi. Wau kemargian pilen karya mendak siwi, pilen upacara pedudusan alit. Nika kelanturan disampun puput pilen pemargi ring Jabo Sisi. Kelanturan ngiring ida betara tita sarang sami sani kependak ring galah semeng ring kayangan jagat nika kiring ke kayangan pusah sinarengan ida betara ring kayangan pusah muali sinareng sami. Nika wenten pepedan sakadi unian titiang rejang dewa. Nika rejang duwe alit-alit duwene jagi masalah ring Jabo Sisi kayangan desa. Talar jegek bagus satu pasang nika. Talar wendan talar pepedan gebah 3. Gebah pemembat niki jagi kepunut. Sane poleh hamongan semeton Banjar Wanasari Tengah Siki. Semeton Banjar Abian Lalang Siki. Semeton Banjar Priukti Siki. Talar ingyan munut utawi makte pering. Niko akeh pering solas. Talar semeton ring 3 Banjar Iwau boleh talar makte pering. Niko sami jagi mepeyat ngiring ida betara kayangan pusah nyujur kayangan desa menak ida betara tirta utawi menak siwi utawi menak ida betara kabeh. Enten. Nah, ri antukan menika pemargi karya Rahina Benjang pastika saking semeng nyantos sore. Semeton titiang, iring titiang aturan ayah riki nganutin amongan iwau. Ripet pade semeton sane nenten poleh amongan. Pelen pemargi karya kemargian.
Titiang nunas lipet prade wenten semeton kekirangan tenaga utawi kewalahan. Titiang nunas semeton Banjar siosan mangde ngeromo. Riantukan karya duwene ring Kayangan Pusah peduen karya warga Wanasari. Nenten karya satu Banjar Kemanten. Niki sinareng sami ngeromo. Nika unian titiang sinareng sami ngeromo. Nenten amongan Kemanten, ripet prade wenten semeton Banjar, sane kewalahan, utawi kekirangan tenaga, titiang nunas mangde kerombo. Anggih, wantah Presiden Unian Titiang Dumun nika, lanturan titiang inggian semeton pecalang, sane poleh hamongan ring Pinanggal 7, mangde keuningin talat jagi kesobiahan titiang. Ring Pinanggal 7 Agustus, pemargi karya pemelastian. Nika jagi kemargian sampun memargi hidup tara ring galah 5 semeng. Sampun memargi. Titiang nunas majeng ring prajuru Banjar, mangde jam 4 semeng sampun nepak kukul. Lantur semeton Banjar Wanasari Tengah sane poleh hamongan ring Segara Tanah Lot. Nika sampun jam 3 semeng sampun memargi. Wanasari Tengah mangde nepak kukul jam kalih semeng. Nika mangde kuningin riantukan pemargi karya niki ageng. Ngalih unian titiang pada semeton sinarang sami alit-alit duwene. Mangde presida libur titiang nunas mangde presida sane presida ngaturan ayah. Titiang nunas mangde tedun sami. Sane kantun presida ngaturan ayah. Sane presida libur. Ngangge surat dispensasi sampun kesiagang inggian surat dispensasi saking panitia. Sampun Dua Ji, nunas galah niki. Nggih, durus. Engkau Presiden Unian Titiang. Kelanturan titiang malik kedik inggian poleh semeton amongan ring semeton pecalang malibos titiang jagi kuningan santukan pemargi karya ring jeruan sampun jagi kemargian titiang nunas malibos di sampun puput titiang malih ngaturan pengeling-eling utawi nyobiahan sane siosan. Anggih mantu suksema majang ring semeton sarang sami antu uriati sarang sami suksema. Durus Ratu Haji Pinaka Ketua 1 Baga Perayangan. Inggih, suksema Ratu Haji. Atur piuni titiang majang ring pengelisir griyo sinarang sami asupun taler ring Dani Jerumangku Trikayangan taler Dani Jerumangku sinarang sami. Duaning bakti upakara druwene sampun sregep sampun jangkep majalaran sapunika. Atur meningan titiang, bakti upakara duwene mangkin wantah wenten ayangan surya. Raris ayaban ide batarun ini, niko wenten suci asoroh, wenten ayaban pengamean, ngelantur raris wenten prani lan sodo. Malah bos katur ring ide batarun ini, taler wenten aturan keramo. Nah duaning sampun, minokadi upakara bakti upakara di duwene sampun masasah, titiang lunas durus mangkin, penglisir griya Dani Jerumangku durus pekelingan pekeling dumun ring surya ngelantur raris wenten penglisan inggian punika pabiak kala lan prayasita patut nenglian taksu durus lian taksu dumun nggih ngelantur raris pekeling ring surya ngelantur ngatur muningang minokadi pengelukatan Banten ngelantur raris muningan penglisan inggih durus penglisir griya taler Dani Jerumangku. Nawagang titiang saking posko induk makin ngawuhin pengeling-eling majang ring Ratu Widodane Sinareng Sami titiang nunas ayah-ayah Ratu Widodane Sinareng Sami menawi te risampun wus nunas wedang teh muang sanesiosan sumangdane gelas-gelas kertas punika kegenahan ring tong sampah sanes sampun kesayagayang punika taler majang ring krama sanes nunas pice bogo samatra kertas-kertas
Ingke punika mangda kekenahan ring tong sampah sanes sampun kesaya gayang. Ngiring sinareng sami tunas titiang ayah-ayah druene nyage keresikan kayangan druene puniki. Suksema. Malih pisan atur titiang majang ring dene jero mangku durus sampun nggih yen yang sampun nglian taksu durus pekelingan ring surya nglantur aris makarya utawi nglungsur dito pengelukatan Banten nglantur aris muningan minokadi penglisan inggian punika wenten pabiak kala lan parasida duaning penglisir griya sampun ngawit minokadi ngasta wayang inggih durus.
Inggih, aturi tiyang majeng ring raduniang sapunika daler ring serati daler mangku istri dewaning penglingsir griya daler dene jero mangku sampun puput ngasta wayang Wenugadi Pengelukatan Banten durus margian dumonika nggih. Margian ring bakti upakara ring Bataronini ngelantur raris margian ring bakti kramo adat Sinareng Sami. Inggih. Malih tiyang matur piuning ring raduniang daler ring dene jero mangku istri duaning penglingsir griya daler dene jero mangku sampun puput ngasta wayang Winugadi Penglisian inggihan punika pebiak kalau presito lurus margian mangkin ring pengayangan Suryo margian tumun nglantur raris ring ayapan Ida Bataronini raris margian ring Bataronini sami sanewenten ring Balai Panjang nglantur raris margian ring bakti upakara aturan kramo Sinareng Sami suksumo. Cek. Atur giling tiang majang ring Pak Endra. Pak Endra Wanasari Bedlodan, Titiang Nunas Mangde ke Jawa Tengah. Koordinasi sarang Pak Yuda Wanasari Tengah. Suksemo. Cek. Atur pekeling titiang majeng ring kramo istri Sinareng Sami niki katuran bogo Semadra genah niriki ring sisi kauh ring dauh sedit mangda ledang ngerahui nirika ring perantanan ring sisi kauh titiang nunas ring kramo adat Sami mangda katuran bogo Semadra niriki genah niri sisi kauh ayo nggih suksemo.
Cek. Atur pekeling titiang majang ring semeton prajuru Banjar. Sane boleh hamongan jagi malibos di sampun puput pilihan pemargi Riki ring kayangan pusah jagi ngelungsur nur wang supada kayangan dalam abian lalang Raja Pati abian lalang semeton Banjar abian lalang boleh hamongan malibos koordinasi ring seksi upakara Pak Yuda. Sampai gendang landuran titiang nur dita wang supada ring kayangan dalam priukti kayangan Prajapati Priukti, Nika Semeton Banjar Priukti. Sambung enden, kayangan dalam Tunon, kayangan dalam Prajapati Tunon, Nika boleh hamongan Banjar Wanasari Baleran. Sambung enden, kayangan Pura Desa, Ratu Mas, Semeton Banjar Wanasari Tengah. Titian Unas Prajuru Banjar Duwene, koordinasi ring Semeton seksi Upakara Pak Yuda Wanasari Tengah. Suksemo. Nika sane unian titiang jagi nunas wang supada utawi tita malibos disampun puput pilihan pemargi Riki ingyan penyanggre doptaran ini duweni. Nika jagi kemargian nanging sedereng punika durus koordinasi dumun inggian upakara talar pemagi siosan ring semeton seksi upakara Pak Yuda Wanasari Tengah. Suksemo. Atur idiang majang ring pengelisir griya sampun ikataler ring dana jermangku sinareng sami duaning pengelisan sampun puput umargi durus makin pekelengan aturan dua ayaban ingyan punika wenten pras sorohan suci wenten taler ayaban pengamean Lantur aris muningan menukadi wenten rani sodo lan bakti pokaro kramo sinareng sami inggih durus serati titiang unas margian ikul lis sorohan siki nggih Margian lis seruan kemanten, tirta pemuput sampunanen, wau niki dane jero mangku mekelingan.
Inggih, malih titiang matur biuning ring raduniang taler ring serati duaning bakti pokaro duwene sampun puput kastawayang durus dedunan mangkin wasuan pemuput ngelantur aris margian nggih. Nggih, sampun wasuan margi sepisanan margian nike tetebus diwene utawi sesarek. Inggih nawanggang didiang nenden surut didiang matur bengkale nunas majang ratu idadane sinareng sami sumangdene sinareng sami dunas didiang ayah-ayah duwene nyago keresikan kayangan malarapan antuk ngenahang sampah-sampah duwene ring tong sampah sanes sampun kesaya gayang suk semua.
Inggih hatur tiyang ring Resuniang mangku durus makin ayaban dumun bakti upakara dewane ring ayangan surya. Nggih. Durus panglisir griya dan ajar mangku sinareng sami durus. Pekelingan nika utawi ngayaban bakti upakara ring ayangan surya. Inggih. Ngelantur mangkin ngayaban bakti upakara ayaban bacaron ini inggian punika suci lan pengamean. Inggih durus. Inggih. Ngelantur mangkin ngayaban bakti upakara bakti upakara kramo sinareng sami titiang nunas modha wenten ngamungin sanering jabo nggih. Bakti aturan kramo sinareng sami ayaban mangkin. Rauh ring jabo. Inggih puput. Nglantur mangkin metabuh nggih menawi wenten segan napi nika segan agung nggih. Segan agung tuniang. Inggih durus caan taluh Siratin Tirta nglantur daya anyar nglantur tabuhan. Inggih. Atur pineni tiyang majeng ring ratu idodane sinareng sami duaning bakti upakara duwene sabun puput katur. Mangkin jagi pacang nglanturan minokadi dudonan ngaturan sembah bakti. Titian unas ratu idodane sinareng sami ngiring ngambil inggih dumun. Ring jabo tengah wenten genah kari taler yen kosak ring jabo tengah titiang nunas ampuru dahat mangdo saking jabo sisi. Sedereng aturan sembah bakti ngiring sinareng sami ngelungsur langsaran Ido Betara ngian punika pengelisan pabiya kala lan prayasi teureun. Titiang nunas ring seko tabuh utawi ring gong titiang nunas mesandakan dumun duaning jagi pacang pailen ngaturan sembah bakti matur suksema. Atur didiang majang ring juru gemblung riantokan sampun panumaya galah jagi ngaturan sembah pangubakti semana ledang mesandaan rin tetabuhan duwene
taler ring radodane krama sinareng sami menawi genah ring jerawan utawi Jawa Tengah sampun kosek dados ngaturan sembah bakti saking Jawa Sisi suksema. Atur piuni titiang wali pisan majeng ring seko tabuh utawi gong titiang nunas mesanaan dumung duaning pailen jagi ngaturan pangubakti jagi pacang kekawitin iki nggih wali pisan ampun dahat titiang nunas mesanaan dumung jebos. Inggih, matur suksema. Menawi niki ring Jawa Sisi sampun sayaga Ratu Haji. Ratu Haji jana cengen jebos nika ring Jawa Sisi. Pecalang menawi. Menawi ring Jawa Sisi sampun ngambil linggih nggih. Sampun saya go nika mekal pecalang sampun ring Jawa Sisi melinggih sami pemuda sinareng sami. Yen yang sampun ngiring sareng sami mangkin ngelungsur langsaran Ide Betara. Oh durung nggih.
Inggih, duaning sampun sregep sinareng sami ngiring mangkin tataan tangan sinareng sami. Kelungsur pebiak kalo. Lurus dan jermangku reduniang margian iku. Ngayap turun, nggih, rawuh ring jaba sisi ngayap turun. Malih ngayap turun. Umulin malih nggih. Umulin malih nika tirta pebiak kaon nikulis angin margian mado rawuhan ring jaba sisi nggih. Mangdo jakti-jakti keni niki langsarane do Betara. Tiang lunas Ratu Haji medangi. Amilan melih sangku titiang lunas serati amilan melih sangku duaning pemedak niki make. Nggih. Mando make niki ngemargian titiang lunas ring dene jero mangku sarenge jebos niki margian rawuh ring jaba sisi. Titiang lunas Ratu Haji Komang metangi saringi jebos niki micayang langsaran ide Betara. Sampun. Oke, serang sami makin rawuh ring jaba sisi natap utawi ngayap turun pebiak kala. Ayap turun malih pisan. Malih tataan tangan sareng sami ngelungsur peraya situ. Tatap utawi ayap bunga.
Nggih. Mangkin sareng sami ayah utawi tatap munggah ngelungsur langsaran ide petaro ingin punika prayas itu. Inggih. Atur tiang ring ratu dane sareng sami duaning pengelisan sampun puput kelungsuran ring pemedak sinarang sami minap sampun sami sayaga utawi sregep ring piranti saneja pacanggen mebakti ngiring becian linggih makin dengan kayun taris ukup tangan rin kemuka anggo ping 3. Ngelantur aris bakti ka pertama untuk sembah puyung ulengan kayun ring linggih hidup sang yang widibasa. Inggih. Durus Ratu Haji Talo dan Jerong Mangku untuk suaran genta. Inggih tudun. Ngelantur bakti kaping kalih mepiranti antuk sekar putih. Pangarcana bakti ring hidup Daro Surya Raditya. Durus munggah. Inggih tudun. Bakti kaping 3 mepiranti untuk kuangen. Sekar angkep dados. Tujuan bakti makin ring linggih ide bataro batari sade masana melinggastana ring kayangan pusah. Inggih durus. Inggih tudun. Selanturnya nih malih mepiranti untuk kuangen. Taler sekar dados. Pangarcana bakti makin ring linggih hidup bataro nini ring kayangan pusah. Ngelantur ayat bakti ring bataro nini sawang-sawang. Durus kawitin. Inggih. Dedun aya ban kongen nike doaning sepisanani wau bakti ring bataro nini sipisanan ngelungsur anu graha wau nggih. Aya ban kongen nike kepik sekar sumpangan kidik ring rambut utawi ring karna pinaka cihna warna graha ring hidup tersami. Kaping utat makin munggah sembah puyung bakti ring sang yang acintya. Inggih durus. Inggih, puput ilen minokadi pemuspan ruwene titiang lunas ring dene Jerong Mangku taler penglingsir griya sumandane metangi nedunan minokadi wasupada nglantur aris picayang ring pemedak Ratu Idodane Silareng Sami. Inggih susuma.
Turun tirta sageng Cek. Majang ring Angga Gria, pemangku dan nijera mangku kayangan 3. Titian Nunas ring Jabo Sisi Dumun Kemargian. Ring Jabo Sisi Dumun Kemargian, Riantukan melibos Pangten ring Jabo Tengah sampun menangi, ring Jabo Sisi kantun sempentona melinggih, direng boleh waktu pada. Titian Nunas Jabo Sisi Dumun prioritaskan. Majang Angga Gria, jera mangku kayangan 3. Suksema. Muncerat emum mapan tirta amarta jati Sami
titiang majeng ring ratu idolane sinareng sami sinambi ngelungsur supadan ide duaning acara rahina sane mangkin ingin punika mupulan minukadi betaron ini sampun puput katur inggih sedeleng nyakupan tangan kare malih pisan titiang aturan suk semaning manah majeng ring prawartake talar ratu idodane sareng sami talar enten surut-surut titiang aturan pengeling-eling gumanti raris prawartake duwene saha ratu idodane sinareng sami pageh mayase duaning karya niki sampun nampek sapunika gumanti raris ring karya pengeteg linggih mamungkah musabonini lan tawaragung sida memargi antar lan sida purna nanika mawenan atur titiang ring ratu idodane sareng sami sumandane pageh mayase taler nenten surut-surut titiang nunas ayah-ayah ring ratu idodane sinareng sami inggih wantah menika atur titiang nunas mulih jebos jenak demun melinggih duaning wenten atur piuning malih saking prawartake duwene inggih durus Ratu Haji. Cek. Angge matur sesma majang ring Ratu Haji pinaka pengenter karya titiang ngangganing parawatake sinambi semeton sinareng sami jagi nglungsur wang supada titiang jagi wenteng lantur atur sekadi iwau mangde presida sinareng sami Tata Suning inggian pemargi karya Rahina Benjang. Riantukan pemargi karya Rahina Benjang saking semeng sampung kekawitin nganutin amongan nyantos galah sore titiang nunas majang ring semeton warga sinareng sami sane dereng Tata Suning pemargi karya punika dados takenan malih bos ring prajuru Banjar duweni mangda nenten wenten salah pirang utawi miskomunikasi inggian pemargi papahan pemargi duwene suang-suang Banjar. Inggih lantur nitiang riantukan ring Rahina Benjang ri sampun hidup tara sampun melinggih hidup tara ring kayangan 3 sampun melinggih ring kayangan pusah. Nika sekadi atur titiang wau wenten oleman saking guru wisesa demogi Bapak Gubernur Presiden Ngerawin sane sampun jantan utawi presida ngerawin wenten saking protokoler wenten sampun berita nika Bapak Ketua DPRD Bali Bapak Bupati talar staf jajaran punika. Nah talar wenten pewarah-warah saking protokoler saking Bupati niki inggian Rahina Benjang mangde nganggen kuaca putih talar wase sane nenten bernuansa kuning kenten wenten saking protokoler ring Bapak Bupati nika unian titiang sampun enten Benjang ritatkala sampun hidup tara ring kayang 3 sampun melinggih Benjang saking protokoler talar wenten jagi gladi bersih nika gladi bersih jagi ngaturan inggian yel-yel matur ring Bapak Gubernur sareng Bapak Bupati Benjang wenten saking protokoler sane jagi ngomando nika Benjang inggian pemargi penerimaan tamu nika sampun ketentuan saking protokoler ring kabupaten talar ring provinsi nika unian titiang majang ring semeton sinareng sami mangda nenten salah Benjang artiang nika rentukan sane ngatur pemargi penyangre Bapak Gubernur sareng Bupati nika saking protokoler nenten saking panitia manda nenten wenten pekayunan utawi rasa panitia sane ngatur sekadi punika kenten. Manda kuning sareng sami mangten iwang titiang saking parawatake saking panitia. Nika wenten ketentuan saking protokoler. Dadosna
titiang saking panitia nganutin kemanten dadosna. Enten taler semeton sinareng sami mangda taler nyarengin pemargi penika wenten ketentuan penika. Mangda becik pemargi jagi nyangre oleman ring guru sesa penika. Nggih lantaran titiang inggian pemargi punika sampun puput nyangre tamio lanturan jagi mendak siwi sekedi sane uniang titiang wau ring kayangan pura desa. Sampun ngendan malih ring tanggal karya tanggal 7 Agustus ring pemelastian nika riantukan ide betara nini duweni suang-suang pemerajan panti ide sampun mempumpuri kiring kayangan pusah jagi melanturan ngiring ide betara ring kayangan 3 Senang Sami kayangan pusah kayangan 3 Senang Sami jagi ide sarang-sarang mesucian ring segara tanah lot ide betara nini duweni ring suang-suang pemerajan panti dadia sane mangkin sampun melinggih ring kayangan pusah jagi keiring ke segara tanah lot ngiringan ide betara kayangan pusah dalar kayangan 3 Sami. Nanda kuningin inggian pemargi munut ide betara nini duweni sampun ke siagayang suang-suang banjar inggian pelangkiran utawi joli nika jagi munggah ring suang-suang pelangkiran Banjar duweni. Ika sampun siaga. Talar ring Banjar duweni, talar ngamongin nika jagi munut. Ika titiang talar sampun matur ring majang ring prajuru Banjar duweni. Nah, benyang ring pemargi penika riantukan ida betara nini duweni sareng mesucian giring ida mesucian ring segara titiang nunas majang malih sekadi iwau pemargi ya setiosan dani jeremangku kayangan 3 dani jeremangku pemerajan panti dadia nyarengin indik ring tatkala pemargi pepedan sekadi iwau di tatkala memargi ke segara tanah lot di tatkala sampun turun ring terak enten ring pelinggihan sampun enten malih wali turun jagi ring jembatan utawi ring Celebuh menika titiang nunas taler dados makta bajra. Dani jeremangku pemerajan panti nyantos ring jabo sisi kayangan pusah. Nika unian titiang majang ring semeton dani jeremangku pemerajan panti. Selanturnya nih pilihan pemargi jane jagi muputan pilihan upakara penyanggrap nika sane sampun memargi sekadi wau jagi kelanturan pengisi geria taler pemangku kayangan 3 Kemanten. Dan sekadi wau dados pemargi. Manda kuningin ring semeton dani jeremangku pemerajan panti sane wenten ring wewidangan Wanasari. Ngelanturan titiang nike wau pemargi ring pemelastian. Sampun ngenteng lantur titiang langgalah niki matur ring majang semeton ring pecalang sareng ring rawan. Mindapan titiang sampun ring mekal pecalang ring kora pecalang taler semeton koordinator rawan sampun nguningan penindakan semeton sane pulih amongan ring margi. Kaping rama ring pertigaan priuti semeton Pak Eka Kasturi nika semeton pecalang kesareng guru dempul saking rawan. Kaping kalih pertigaan Jalan Subamia Dek Pin sareng Pak Pajar nika semeton rawan. Nah, kaping 3 pertigaan Celagi Dek Dani nika semeton pecalang. Kaping 4 pertigaan Setra Tua Ilang nika Dek Katana nika semeton rawan. Kaping 5 pertigaan LP Pasakan Pak Ngakompor sareng saking pecalang saking rawan sareng Dek Budi saking pecalang. Nomor 6
Sagung Wah ring Gedung Maria nika Kak Dewi saking Rawan, Pak Dinda saking Semeton Pecalang. Kaping pitu ring Catur Muka ring Senggol. Ring Gajah Mada nika Dek Rawi saking Semeton Rawan. Nomor kudus pertigaan ring Bang Oki nika Boter Semeton Pecalang sareng Dedik Rawan. Pengsia pertigaan Grogak Timur Kuburan nika Agus Oko Semeton Rawan, Pak Yan Balik Semeton Pecalang. Pengdasa Lampu Merah Grogak Pak Sonia Pecalang, Agung Bahula Pecalang, Jerry sarang Eko saking Semeton Rawan. Pengsolas pertigaan Debes Yan Arte Semeton Rawan. Nomor 12, pertigaan Kediri, Pak Ian Cendul, Rawan, Mang Adi, Wayan Bracuk, Semeton Pecalang. Nomor 13, Telulas, Perempatan Nyidah, Gede Sudar, Semeton Pecalang. Ping 14, pertigaan Mengening, nika Cik Putra, Sarang Sila, Semeton Pecalang. Ping 15, pertigaan Banjar Beraban, Sony, sarang Pak Mandaya, nika Semeton Rawan. Ping 16, pertigaan Kedungu, depan Pasar Beraban, nika Pak Sri, saking Pecalang. Ping untat niki, nomor 17, Lampu Merah Tanah Lot, Patut Rawedeng, saking Pecalang, Mawan Kumis, Semeton Rawan. Nika Presiden Unian Titiang, selanjutnya nih Semeton ring Mekal Pecalang sareng Korlap Pecalang jagi ngelanturan pengeling-eling punika Semeton sane poleh amongan tugas ring suang-suang pertigaan. Arian tukan pemargi Ida Betara jagi melasti nika ngelawan arus. Nika mangda kuningin mina bandang tiang sampun winten uning Semeton warga malih titiang mari tegas nika pemargi jagi nerobos jalur. Nika ring pasekan, ring bingin nika, nika mari nang kelot, ring Sagung Wah nika, nembus ring perempatan Gajah Mada, lantur ke timur, nganginan nika nerobos, ngelantur, ngelodan, rika ring napistana, ring bioskop dumun nika, tumus balin nika, Jalan Melati, nika nerobos nika. Sampun gendang sampun pemargi sekali biasa, memargi ring Demung, ring Jitndah. Sampun gendang ngelantur ring Wali ide sekadip nika talar. Dadosna nerobos benjang rika ring depan Gedung Mariung ke. Nika ring sisi kangin Gedung Mariung nerobos ngaleran ke, ngelawan arus. Nah, mawinan sapunika, titiang nunas benjang Semeton sane makta mobil pribadi. Mangda menjang nenten putus. Yang sampun putus dan presida malih nerobos. Nika titiang uningan. Mawinan benjang pirengan aba-aba. Mangda nenten putus. Yang sampun putus dan presida malih nerobos. Nerobos jalur, nerobos lampu merah dan presida. Nggih. Nika mangda satu komando benjang ajang ring Pecalang terang Rawan, komando ring margi nika. Pengawalan ring depan, wenten Pecalang, taler ring belakang, wenten pengawalan taler ring Semeton Pecalang. Nika sampunan malih, wenten malih simpang-simpang nika benjang. Wenten. Nika pangten benjang putus, yen perempuan putus dan presiden nerobos malih. Nggih. Angge mandah menika Presiden Unian Titiang malih titiang wo inggian sareng sami mangda ngelingan malih indik kebersihan kayangan duwene. Sampun presiden sampun poleh wedang tala sampun puput malibos inggian poleh wang supada lerbija elingan kuangian napi jak seluirnya ne ring ajang duwene mangda kamil nika inggian genah sampah nika sampun benten genah ring suang-suang nika. Angge anda menika akhir tidak ngilang genak ngilang galah niki kirang langkung tiang saking parwata ke karya nginteran pemargi karya nyobiahan pekarya dalar ngepah pekarya
pekaryaan semeton Serang Sami, ring warga Wanasari Serang Sami, taler ngepah inggian upakara taler titang Nunas Agung yang Pampura. Jantan sampun titiang ring saking pawataka ring panitia akeh kekirangan titiang ring semeton ring panitia. Dumugi sesuai can di Betara Sinarang Sami ring kayangan mempica pemargi Sinarang Sami mangde sarang sami segegam menganturan ayah dalar pekedek pekenyem labda karya sane kemargia. Kaping udat titiang aturang sukses mana sinapak titiang antuk pramo santi. Om santi 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 om suksemo. Inggih. Suksemo Ratu Haji doning sambut puput pengeling-eling ireng Serang Sami ngaturan sembah puyung oleh pisan pramo santi durus Nejer Mangku Ratu Haji durus center. Inggih, durus munggah. Inggih, puput durus makin metangi alon-alon. Nggih, kelanturan tang riantukan sampun pilihan pemargi karya ini makin sampun puput. Majang ring Ratu Haji Pengeling Segria, Dane Jeremangku Kayangan, Dane Jeremangku Pemerajaan Panti Dadia Sinarang Sami, lanang istri, Sutri Mangku talareng pekrangangge pengayah Sinarang Sami, talareng semeton mangdo ledang simpang ring perantenan jagi katuran Bogo Sumatera. Malepisan uniang titiang majang ring Pengeling Segria, Angga Gria, lanang istri Sinarang Sami, Dane Jeremangku Kayangan 3, Kayangan, Dane Jeremangku Pemerajaan Panti Dadia Sinarang Sami lanang istri, talareng pengayah ring Kayangan, titiang Nunas mangde simpang ring sisi kau ring perantenan jagi katuran Bogo Sumatera. Talar majang ring semeton warga Sinarang Sami sane sampun ngaturan ayah ring panitia ring seksi semeton Pecalang ring semeton Rawan semeton warga Kramo Banjar adat Sinarang Sami sane sampun ngerawin talar ring sekegong titiang aturang suksemo pinago untat mangda puput karya niki titiang Nunas mangda simpang ring perantanan ring sisi kau panggung. Pengaksamo rono grahane manawi kirangane kato agwang sino purogi Janong ya sebiat sari muang do ido sueco nonto nadia saking luo mua putra mako sami Angge didang malih matur majang ring warga Sinarang Sami riantukan niki sampun sekolah palih puput karya inggian pekemitan duwene tetap kemargian jantan sampun nganutin giliran wengi mali bos semeton Banjar Abian Lalang sane jagi ngelanturan nika inggian pekemitan semeton sane makayuna makemit riantukan
betaron ini duwene sampun melinggih riki ring kayang pusah durusan nika nenten wenten napisan kewajiban taler wenten larangan nika durus kayunan semeton setiosan banyak sane ngamungin pekemitan ke durus ngerauhin kenten ripet pade presiden ngerauhin tentukan betaron ini duwene sampun melinggih ring kayangan pusah nika inggian setiosan banyak sane boleh amungan utawi giliran pekemitan nika semeton durus sane makayunan ngatur ayah mengkemit durusan nggih suksema. Anggih majang ring semeton ring abian lalang, semeton warga Banjar ring abian lalang. Riantokan niki semeton ring abian lalang rahina mangkin boleh amongan ayah yang duwene disampun puput niki pilen jantos tumun sampunan lantur mapamit nggih. Titian nunas sampunan dumun mapamit. Malibas wenten malih pawarwara saking pawataka suksema. Majang ring prajuru Banjar. Prajuru Banjar sekadi uningan titiang wau. Mangda ledang rawi ring Jabo Tengah ring koordinasi. Koordinasi sarang seksi upakara inggian jagi nunas Tito utawi Pekulo ring kayangan dalam abian lalang, kayang dalam priukti, dalam tunon, pura desa, tala ring geria. Nika tidak nunas manda koordinasi majang ring prajuru Banjar, Banjar abian lalang, prajuru Banjar priukti, prajuru Banjar Wanasari Baleran, prajuru Banjar Wanasari Tengah. Nika tidak nunas manda koordinasi majang ring seksi upakara Pak Yuda Wanasari Tengah. Ring Jabo Tengah suksema. Inggian semeton ring kebersihan durus dumun saking Jabo sisi dumun terantukan ring Jabo Tengah kantun niki kosaan durus dumun ring wewidangan Jabo sisi semeton kebersihan aturan ayah ring Jabo Tengah jantos dumun terantukan kantun kosakan semeton warga pemedak kantun Nglungsur Wangi aturan duwene suang-suang suksema.